County Commissioner wa Meru na atumirite gwako gwa kambi njeru ya GSU mwankene jwa Meru na Isiuru nterete atigania kurigiria mpithukiro cha magita kwa magita bubu bwijite nyuma ya ntunkurukie 15 kuragwa ni maitha ndene ya mieri 3 ithiri ikarekare rwarire gatigatine ga kiumia giki na ari antu batantatu boragirwe kambi je kuringana na County Commissioner ni etekae wa mabisa 30 bagikosi kiu kia GSU na michinka 60 kaja no akire mabisa ba NPR Muthuri Muriuki na ntatoije Muthenya wa Narua County Commissioner wa Meru no Fred Kindunga amuna ngavana wa Meru Kenneth Murungi ni baugite thirikari nene niretete bunduki 60 ya kunengera NPR amuna kinya kambi ya GSU gwako mwankene jwa Isiuru na Meru kurigiria ombo nyomo amuna maitha jara ja kunengana ja kiuraga na nteriu. Sasa hivi serikali imekubali kurudisha mara moja zile bunduki za NPRs, na hivi ninavyozungumza tayari tumepata bunduki 60 ambazo inatakikana zipewe wale NPRs haraka sana ili waweze kutusaidia katika eneo hilo la Tigania East na Tigania West kwa yale mambo ambayo yanatokea. Pia tumepata tena kwa haraka sana kambi ya askari wa GSU. Kambi ugu batwakira no ya GSU na GSU baino eli tukwalia juju ibakinyete au gutomatwatwa na kambi yao ne ketherweri na tukobera watu tuthirikale county to support kambi u na mantwere kwenda wona tu na GSU na NPR na kinya barabara ndikine county government bare rangers barabara tangu no barito no bachoka nandi usalama bwachoka iriu na kamera iteya no kairi kuringana na kirito augite ni barikanitie na mutongiria mugongo Uhuru Kenyatta ati kaunti ya Meru ya jeshi munda kunduko kukwena ndoa niketha jeshi bomba kwebera uterero kande bene na raba gusukumana na antu watu katu tunenkere jeshi munda katika geto na Isiuru kwa unandi tukitete ile uta security corridor katika Meru na Isiuru land na minister wetu era de Nairobi iba kugeria kuthingata kulita taito ile kanekro military riu nikenda bauma irie ingi wona kwage na security corridor gute ng'ombe kamera kana ng'ondu kana mburi chomba kuma go Isiuru cia wa Meru no tukitaka ikethwa kiro kirinto vya military. Na tunaomba wakati tunaleta vikosi vyetu vya usalama tutahakikisha ya kwamba mahali tulikubaliana mheshimiwa governor ngamia haitapita hapo. Jambo la enforcement ndio limekuwa shida kwa sababu askari wamekuwa wachache, lakini sasa kulingana na hivi vikosi vinavyoongezwa tutazingatia hilo jambo kwa dhati. Iromba na niki thirikari kuona chonkuni bukuthithika kuona maitha jira joranite ja kugwatwa na kuthitangwa na so upelelezi wakadhido bobwega antu baba kwa na ndoki no iba kumenywa na ntu raba kwa pikipiki ni kumecha icha no akomborere no ewe dhido bobwega na dhido bare to akotini iwo tukaibakija tuturidhikete oraga ni bau batwere kuraga ntu beto nao nyewa goto iko koti nikenda kudura kwina sheria na dhiri ilio yetu. Tutaomba wananchi pande zote mbili tufunguliane mioyo, wazee wa upande wa Meru na wazee wa upande wa Isiolo, tufunguliane mioyo, turudi katika zile njia tulizokuwa tukizitumia katika kujadiliana na kurekebishana wakati jambo limetokea. Nkiripotera Wari Juma Beta Muthuri Muriuki.